Shalom and welcome to another... Šalom, dobrodošla je njenki panajerka video poruka, kratka poruka od otkrivenja. Akadema gavate počinav sa jek upozorenje, a dva upozorenja kava. Ma verujem sasočiti nehem sodikjako internet, ko veratana. I si budko lapo kušine te prevarinentu. A menđa nada ko zadnja diveo mesije si kađa, o Petar si kađa, o Pavle si kađa, da kao ven bud ko vel duh prevare ko vaki kjola na svetu. I kam angel te prevarina men te ci dela menoti istina. I ađahar isto buđe ne, ko lapo kušine na te oven senzacionalna sapumare informacije. A me razumi naja da sa reman gaja u manušate klikni nenko amaro video i te di cancel i sijamen te delina, ali ista džahar, vajan to va but mudra sošu naja. A i tema koja mangavate vačerav, radini po to email, ko vado binđumo ti lene ufrat. O manušama genete džanen dali šučola, i Biblija vačerija da lestarano otkrivenje de šušovto šeroju ko vas odesini pe avdije, o odgovori apsolutno nana. A men šajto vas sigurna da i Biblija vačerija no otkrivenje de šušovto šero oti len Eufrata da na desini pe da vakana. Na džanav soj o status oti len Eufrat so ti čini pe oto lakro nivo vode, ali oko vas od džanada i len menini plo kurs stalno krećini pe, a nekad kaj hinele pa ni hinele deo ti len, a da le se so i len menini plo kurs so desini pe, a da vat han kaj hinele deo ti len, koja ne perdoje pa nje, o to jekvar nakon neko zomberš ili dešberš, prazno i na neviše, a tepa nite tavdel. Jedva i normalno. Jedva desini pe isto verovatno ki len Eufrat i butlenjana kena dva i mate iznenadini tome na ko dva desini pe. Ali sova čerio lile de vlesoro pa prav ti Biblija hem dik mancan otkrivenje de šušov to šerov, a ka počinako de šuduj to stih. A diken sova čerije kad osudo čoriba očare. Desinipe, kad desinipe da va morate se ti namen da ki knjiga otkrivenje opečatija otrube hemočare. I akala pečatija onde si nenape angleder o vaznesenj sarđa nada va pa da lese so i sjemen obećanje da i kanđiri, a da vaj i zajednica otoverna manuša nikad naka iskusini ede vlesoro gnev. I si obećanje, a da vaj obećanje da kova vazdime zajedno gospodeja Ješua Mesijaja, Isuseja, kao vale garde ano vazduho olea kad angleder nego gnev ede vlesro počini. I kad dikaja olile de vlesro, dikaja da ogneve de vlesro počini, hem objavi meko šovto pečati, ali na počini sađiko te na ne osudo je trubengoro. I onda završini pe sa osudo je čarengoro. Je da lestar pričinaja. Hajdete ova veoma jasna, a kavana ne špekulacija ili tumačenje, a kalaj činjenice kolaj zasnovi me o to jednostavno čitanje od tekst. Kad desini pe akava događaj ki len Eufrat, kad ka šučol, a meno vernici na kovada te. A dija blagoslovi me nada uznesenje već kad desini, to jest već desi me. I da lese o manušake dva čerena, da šučola i len Eufrat, da li je kanade sinipe, da li je da vadava, apsolutno nana. Sosi kameno lafi de vlesro. Pa pridružim tuma je kokava deot otkrivenje de šušov, a de šudujto stih penela a džahar. A o šovto anđeo čorđa pločaro, upri bari len, adja bari len Eufrat. Hem lakoro pa niš učilo. Primetine nešto. Na ne samo prirodno fenomen, nego nadprirodno događaj. Samo da lese, so o anđeo čorđao čaro, tad i len šučili. Je da lese, kao vel nešto so nadprirodno. Kad je sinipe,
Kad desinipe sigate i sa opanika šučol. Na samo je gdeo lestar, a oko vaso šajavdije desinipe adalale njaja, ništa na ne šun palepenava, ništa na ne sao biblijsko događajano zadnje vreme da desinipe. Amen naka ova a teket kad desinipe da va događe. Penela lesoro pani čerđate šučol. Da bi šajte pripreminipe odrom e caronenđe kola vena to istok. Šajte nastavi na i tedi ka akava duhovno događaj, kova desinipa kava zlo, to neprijatelj, a men pričinajo to antihrist, hem lesoro carstvo, hem lesrija vojska koja kad džal premalo Jerusalim. Ov sigurno da uko vaso desinipe avdije sa ile neofrat, ako bilo so jedinstveno desinipe, ništa na nole veze sa oko vaso i knjiga otkrivenje pričini. A davaj totalno, apsolutno na nepovezime. Amen kova kate, tedi ka, a dava sar desinipe, amen zapravo kao vano carstvo je devlesoro, kaj uživinao blagoslovio to devlesoro bećanje. Hajde mate ovaci di meo to drom, te veruj na senzacionalizam, hem tova prevari me, nego tova ukoreni me devlesa, no lafite pira verno, hem te ovara kleverna kado Mesija, o Ješua, ka velte vas del pleučeni konen. Hvala sodikena, džija ver epizoda, šalom, oto Izrael.